бажаючи своєю волею, бо ти сама милосердна. Про Спану нашого Єсуса Христа, благодаря милосердности, и с тобой, и Духом Святым, оказывай нам милосердность на веки. Аминь.
На уваход спел 309. Łaska Pana naszego Jezusa Chrysta i любов Boga Ojca i jedność Ducha Świętego niechaj będzie z усіми wami. I z Duchem Twoim. Miłowane braty i siostry, z wielkiej radością собираемся każdą niedzielę na Świętej Mszy, aby podziękować dobremu Bogu za dar перемоги. Перемоги Chrysta nad грехом, nad śmiercią, nad każdą ciemrą naszego życia. Это сапраўдная перамога, якая здзяйсняецца падчас кожнай святой мшы. Христос за нас памірае і для нас з мёртвых паўстае. Ён таксама дае нам свайго духа, слова правды, якое вучыць нас, як добра жыць, як несці ў сабе гэтае Божае святло. Але Бог дае нам сябе, хлеб жыцця, які мы з верою прынимаем, каб узрастала ў нас Божая любоў, каб жыць паводле таго, што Ён нам кажа. Хочам умацавацца у гэтай Еўхарыстыі, прыняўшы Божае Слова і сакрамент Еўхарыстыі. Хочам таксама выйсці з гэтай святой мшы, каб як людзі веры і надзеі, што з намі Бог, не гледзячы на тыя цяжкасці, клопаты, которые кожны з нас мае ў сваім жыцці і перажывае. Каб мы маглі годна прыняць удзел у гэтай святой мшы, на пачатку хочам перапрасіць Пана Бога за ўсе нашы грахі, слабасці і правіны. Сповядаюся Богу Всемогутному и вам, браты и сестры, что сгрешил я вельми, думкою, словом, учинком и занядбанием. Моя вина, моя вина, моя вельми великая вина. Тому прошу наисвятейшую,
завсёды Панну Марию, усіх анёлаў і святых, і вас, браты і сёстры, помолиться за мяне да Пана Бога нашего. Niechaj zmiłujется над нами Бог Усемогутny и, отпустивши нам грехи, доведе нас до життя вечного. Amen. Пане, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. А на землі супокой людям доброй волі. Хвалим Тебе, благословляем Тебе, кланяемся Тебе, прославляем Тебе, дякуем Тебе, Деля великой хвалы Твоей. Пане Боже, владару небесный, Боже Отче всемогутный, Пане Сыне одинородный, Иису Христе, Пане Боже, баранку Божий, Сыне Отца, який береш на себе грехи світу, змилуйся над нами, який береш на себе грехи світу, прийми моління наше, який сядеш праворуч Отця, змилуйся над нами, бо тільки Ти святий, тільки Ти наш Пан, тільки Ти найвищийший, Єсу Христе, з Духом Святим у хвалі Бога Отця. Amen. Молимся. Niechaj każdy z nas odkryje swoje serca i tutaj u Bożym sercu na ołtary złożyć Twoją podzięku, prośbę tych ludzi, za jakich przyszliśmy pomolić, te sytuacje ciężkie, które chcemy Bogu oddać z wierą, że Bóg przyjmie nas, wysłuchaje i odkaże swoją łaską i swoją любов'ю. Bożej miłosierności w czasie tej świętej mszy dorучаю померлych świętej pamięci Karolinu, Rafaela i Maryju. Proszę Cię o dar wiecznego życia. Dobry Boże nasz Ojcze, achowaj zawsiody swoją siamiu, a tulaj nas swoją opiekaj. Bo всю nadzieję my składajem na niebiesną lasku. Raz Pana naszego Jezusa Chrysta, Twojego Syna, jaki z Тобою żyje i waladarzyć u jedności Ducha Świętego, Bóg wraz u siebie, jaki wieczny ja. Amen. Читание книги пророка Исаии. Так каже Пан: «Деліться з голодним хлібом своїм,
Пускай у дом бедных мандровников. Коли бачишь ворога, охрани его, и от родного своего не ховайся. Тады зазяй як золото, светло твое, и хутко з'явится твое оздоровление. Справедливость твоя пойдет перед тобою, а слава Пана будет сопровождать тебя. Тады будешь кликать, и Пан выслушает, попросишь да помоги, и он откажет. Вот я. Коли ты скинешь себе ярмо, перестанешь погрожать пальцем и говорить беззаконие, коли даси голодному свой хлеб и душу воротника насытишь, тады засяє у темры твое светло, и змрок твой буде, як полдень. Это Слово Божие. Дякуємо Пану Богу. Узиходить у темри, як світло для праведних. Узиходить в темри, як світло для праведних. Узиходить у темри, як світло для праведних. Ласкавий, милосердний і справедливий. Щасливий чоловік, який милосердний не позичає, який справедливо веде свої справи. Узиходить в темри, як світло для праведних. И он не похиснется николи, у вечной памяти будет справедливый. И он не побоится древной новины, моцное сердце его, якое сподяется на Пана. Узиходить в темри, як світло для праведних. Умацованное сердце его не будет бояться, раскидал, раздал бедных. Справедливость ягоная отрывание навеки, моц ягоная узвысится в славе. Узиходить в темри, як світло для праведних. Читание первого послания святого апостола Павла до Коринтянам. Коли я пришел до вас, браты, я не пришел обещать вам сведчення Божие, узнесом словом ті мудростю, бо я вирішив не ведать нічого, ніж вас. Бо я вирішив не ведать нічого, ніж вас, а прошу Єсуса Христа, і того крижованого. И я стал перед вами у слабости, и в врагу, и в великом тремтении, а слово мое и проповедание мое не научу в словах мудрости, а в уявлении души и силы, как вера ваша опиралась не на человечьей мудрости, а на моці Божией. Это Слово Божие. Дякуємо Пану Богу. Аллилуйя, 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 аллилуйя. Аллилуйя, 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 аллилуйя. Я світло світу кажа Пан, хто пойде за мною, буде мать світло життя. Аллилуйя, 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 аллилуйя. Пан з вами. И с Духом Твоим. Czytanie Świętego Ewangelia Pawła Macieja. Хвала Тебе,
сказаў сваім вучням: вы соль зямлі. Калі ж соль страціць смак, то чым пасоліш яе? Яна ўжо ні на што не прыдасца, хіба што выкінуць яе вон на патаптанне людзям. Вы святло свету. Не можа схавацца горад, які стаіць на вяршыні гары, і, запаліўшы свяцільнік, не ставіць яго пад пасудзінаю, але на свечніку, і свеціць усім, хто ў доме. Няхай святло вашае так свеціць перад людзьмі, каб яны бачылі вашыя добрыя ўчынкі і праслаўлялі Айца вашага, які ў нябёсах. Гэта слова Пана. Хвала Тебе, Христе. Ja światło świetu, każe Pan. Kto pójdzie za mną, to będzie mieć światło życia. Drogie braty i siostry, сегодня Boże Słowa naprawdę w tych prostych, zwyczajnych symbolach, wielmi dobra nam znanych, codziennych, nagадує nam wielką prawdę naszej wiery, naszego życia. Wy соль ziemi. Nikogo nie trzeba переконувати тим, як важною з'являється соль у житті кожного чоловіка. І маємо свідомість, що кулінарне мастацтво – это, перш за все, умение добрать odpowiednie продукты, а так само так и звучить, как ученые разом створали один вельми пригожий смак. Важным речивом, которое scalaje ten smak, nadaje smak, z'являється менавіта соль. Кожна господиня ведае, што каб добра навучыцца гатаваць і прыладзіць некую страву, трэба сапраўды навучыцца добра саліць. І солью такое, што яе можа быць альбо замала, альбо замнога. Вы соль зямлі. Соль гэта нашая вера, гэта стыль жыцця нашай веры, который так само może być albo za mała, albo za mnoga. Każda sytuacja nas naprawdę stwarza, że smak życia, smak wiery stanowi się nieodpowiedni. Nasze życie, kiedy za szmat niezdrowej pobożności, to nie smaczne. Nasze życie, w jakiej nie ma pobożności, nie ma wiery, to tak samo nie smaczne. Chrześcijańska wiera, nasze poklикanie, это менавіта навучыцца мудра саліць сваё жыццё. Кожную жыццёвую падзею умець знайсці, умець сапраўды асвяціць мудрасцю самого Бога, той соллю, якою з'яўляецца наша вера Божыя загады. Гэта нелёгка, гэтаму трэба вучыцца, не заўсёды умеем гэта зрабіць. І таму сёння Jesús Христос прыгадвае нам: вы соль зямлі. Соль, яна мае смак сама ў сабе. Соль – гэта пачатак нашай веры, якую мы атрымалі ў сакраменце хросту. Не я сам, але менавіта Бог дае ў маё сэрца гэтую соль. Што я з гэтым зраблю? Колькі яе буду укладаць у сваё жыццё? Гэта ўжо мая справа. Гэта мая адказнасць. І гэта таксама мая радасць альбо мой смутак. Калі соль страціць смак, а можа так быць з розных прычынаў, чым пасоліш жыццё, ужо ні на што яно не прыдасца, хіба што выкінуць вон на патаптанне людзям. Жывем у свеце і бачым сярод сваіх блізкіх, родных, але таксама знаёмых людзей ахрышчаных, которые ў сабе маюць гэтую соль, але не карыстаюцца. Пытанне: навошта? Навошта ты прыняў сакрамент святога хросту? Навошта бацькі цябе пахрысцілі? Каб быць пахрышчаным, каб быць запісаным у некай кнізе, у рэестры. Сапраўды, соль, яна і нашая верна для таго, каб паводле яе жыць. Другі образ, або другі сімвал свету, можа яшчэ больш глыбока паказвае нам дарогу нашага духоўнага, маральнага развіцця. Сапраўды, свет, ён вельмі важны, патрэбны для развіцця кожнага арганізму. Асабліва для нас, не уяўляем сабе жыццё без свету. І Jesús Христос сёння параўноўвае наше жыццё веры
до того, как у святильнику, посудине, распаливается некий свет. Першая была мша з дзецьмі, сапраўды, як не станем ще як дзеці, то не увойдем у Божае валадарство. Мне гэта патрэбна, як вам не патрэбна, мне болей патрэбна. Быў такі момент, калі не было у нас свету. Гэта быў момент, калі нас не было, альбо калі мы былі не пахрышчаны. Калі мы верым, што хрост гэта сакрамент, который распальвае у нас Божий свет, сёння трэба падзякаваць за дар хросту. Не ад нас, ён ад Бога, і заўсёды трэба памятаць, што гэта Божий свет у нас. Божий свет у нас. Это не мое свято. Мы так кажем, моя вера, моя побожность, моя нравственность, моя моральность, але это Божий свет, Божие святло. Один раз запаленный он горит назаўсёды. Хочем мы чи не хочем. Дети отказывали на пытание, которое я поставил, когда он перестае свет гореть. Часами нам выдаецца, что когда мы сграшим, когда отвернемся от Пана Бога, когда помрем, разные были отказы, что у нас так само были разные. Этот свет горит заўсёды. Потому что это Божий свет. А не наш грех, а не наш кепский, найкепштейший выбор не может потушить этого света. Смерть так само не тушить, потому что переходим у другі памер, тады живе наша душа. Свет заўсёды горить. Слово Божие, оно показывает нам, як жить гэтым светом. И запаливший святильник, не ставить его под посудиною, але на свечнику и светить усім, кто у доме. Умеем жить своей верой. Кожен з нас пахрещений, кожен з нас має гэта. Горить яно у нашем сердце. И так само, як мы кажем, сярод тых близких, родных людей пахрещених, ёсць у іх гэты свет. Першая справа, чи я сам бачу, чи я сам дякую за то, что у во мне ёсць Божий свет. Гэта для мяне, перш за ўсё для мяне. Асвячэнне, цяпло, але так само праваднік па ўсіх тых цяжкасцях, клопатах. Другая справа, не ставить его под посудиною, але на свечнику. Это мое узрастанне у веры. Что я роблю с этим святлом? Бо можно его сапраўды поставить, показать, показывать, а можно так зрабіць просто-напросто вот так. Ёсць свет, он горить. Поверьте, что горить. Горить, хороша, пригожа, так само горить. И что с того? Это наше життя, так як би Бога не було. Пахрещений, ёсць гэты свет. Але живу так, каб никому не показать, каб я сам не бачу, забыўся ўжо, альбо не хочу бачить. Бо свет он каже, як жить. Он показывает мне бруд мой, показывает мне, что треба помыть душу свою, сердце, свое сумление. Але з другого боку, это так само мое задание, каб іншим показать, что я человек, в котором есть нечто большее. Еще раз, не мой свет, але Божий свет. Это отказанность за то, как передать свет, показать свет и передать другому человеку. Перш за все, у наших отношениях семейных не треба далеко выходить. С поколения на поколение, веру, которую мы передаем. Не только простое, что мы потрафим, умеем довести, как мы кажем, детей до сакраменту, похрестить их, до коммунии, что это важно, потребно. Это сапраўды вельмі важно. Але з другого боку, приклад моего життя. Приклад моего життя. Моя вера для меня важная. И я не только про это говорю, але показываю конкретными поступками. Дзяліся з голодным хлебом своим. Пускай у дом бедных мандровников, коли убачишь голого, опрани его, и от родного своего не хавайся. Можно сказать, что я дзялюся своей верой, живу своей верой, але коли нема гэтых конкретных поступков, учинков, вера становится пустой. Свет, он дзесьці хаваецца, я его бачу, але другим не показываю. Это отказность перед Богом, перед самим собой. И апошні элемент в тым слове, якое мы сёння пачуем, сапраўды вельмі важны, вельмі цяжкі, але магчымы для нас з'яўляецца чарговым поступкам, каб развіваць сваё духовное жыццё. Няхай святло ваше так свеціць перад людзьмі, каб яны бачылі вашыя добрыя ўчынкі і праслаўлялі. Бывае так, што гэта пасудзіна, гэты свечнік, пачынае ганарыцца, што ён такі добры. Я такі добры пабожны ксёндз. Я так прыгожа умею казанні сказаць. Я так прыгожа малюся. Я. І гэта маё я становіцца такім вялікім, што забывае гэтае я пра тое, што
каб не было гэтага святла, то не было б гэтага я. Умець моя дорога веры і развіцця духовнага, гэта дорога вялікай скромнасці. Не эгоізму, не пыхі гэтай людской, узнёсласці, гардыні, але менавіта вялікай скромнасці. Я умею падзякаваць Пану Богу за тое добро, за тую милосердность, которое Бог ува мне и праз мяне камусьці робіць. Трэба умець падзякаваць другому чалавеку. Дзякуй табе, што ты мне дапамог. Але таксама забачыць Бога, дзякуй Богу, што праз цябе мне дапамагаў. Пахваліць трэба сваіх дзяцей, што добра вучацца, стараюцца. Малайчына, што добрую адметку атрымаў. Але дзякуй Пану Богу, што Бог даў табе гэты розум, дзякуючы якому ты атрымаў гэтую адметку. Гэта навука ўжо, скажем, з самай высокай полкі, каб, бачачы людзі вашыя добрыя ўчынкі, праслаўлялі айца вашага, які ў небёсах. Не затрымліваць гэтага праслаўлення, гэтай пахвалы для сябе, бо тады мы стрымаемся, тады мы будзем тымі людзьмі, которые ўжо не бачаць Божага святла, скажуць, што гэта я. Моя дабрыня, моя милосердность. Нема маёй дабрыні, маёй милосерднасці, калі б не было Божай дабрыні і Божай милосердности. Приходим сегодня на святую имшу, як кожную неделю, перш за ўсё, каб прыняць Божую ласку. Святая коммуния — это тое святло, которое мы принимаем, можно сказать, заўсёды, калі маем чистое сердце. Калі открываем сердце свое, свой розум для Пана Бога, и он заўсёды приходит, освячает. Что я с этим зраблю? Это моя отказность. Мои дорогие, святая имша не заканчивается, когда мы примем благословение и будем выходить с каплицы. Она там распочинается. Там распочинается святая имша. За калиткой, за огороджей этой нашей каплички. Вертаючись до дому своего, завтра идучи до школы, до працы, кожный из нас покликаны для того, как перш за ўсё видеть у себе это Божие святло. Как согреваться. Розные темы, розные спокусы, розные кепские выдарения, про которые мы каждый день чуем, и они уплывают на то, что человек перестает верить в силу добра. И оно есть у каждого из нас. Мы, люди верующие, христиане, повинны першие верить в силу добра. Не глядячи, або не слухаючи, ну, тяжко не слухать, слухаючи это все, верить, что Бог каждое зло переможет. А с другого боку, уметь так само делиться. Это деление не может быть некое, скажем, такое настырное, нахальное. Это, перш за ўсё, сведчанне. Сведчанне. Я живу паводле гэтых прынцыпаў, паводле гэтых правил, паводле гэтых загадаў. Потому что это моя вера. Потому что тады мое жыццё набирае смак, яшчэ раз прасоль. Смак ён тады, калі сапраўды некія выпрабаванні, калі цяжка, але смак тады, калі радасць. Я ганаруся, что умею жить правильно, что умею жить по-божому. Нехай Божая ласка, тое святло, якое мы атрымаем з Божага Слова і з Еўхарыстыі, дапамагаюць нам перадольваць усю тую цемру, якую мы спатыкаем. Каб мы заўсёды былі людзьмі надзеі, каб мелі ў сабе гэтую веру, але таксама сваімі добрымі ўчынкамі умелі таксама распаліць агонь веры ў жыцці другіх людзей, якіх спатыкаем на нашым жыццёвым шляху. Я святло свету, кажа Пан. Хто пойдзе за мною, будзе мець святло жыцця. Святы апостол Павел вучыць нас сёння, каб мы сапраўды не словамі мудрасці сваёй, у перакананнях нейкіх, у мудрых вывадах, але сапраўды, каб аб'яўлялі мы Божую моц. Не чалавечай мудрасці, але на моцай Божай, каб абіралася нашая вера. Пане Боже, просім Цябе, перамяняй наше жыццё, напаўняй сваім святлом і сваім смакам. Amen. Panie Boże, Ty Отказываючи на Слово Божие, вызнаем теперь нашу святую веру. Веру в одиного Бога. Отца Всемогутного, Створителя неба и земли, усяго бачного и небачного, и в одиного Пана Иисуса Христа, Сына Божьего одинородного, Зайца народженого, перед усими веками, Бога от Бога, светло от светла, Бога соправдного от Бога соправдного, народженого, а не створенного, одиносутного Айцу, ради якого все сталося. И Он для нас, людей, и для нашего избавления, зашел с неба,
и вселовился от Духа Святого с Девы Марии, и стался человеком, укрыжованный так само за нас, при Понским Пилате, был замучений и похований, и на третий день воскрес, поводле Писания, и взошел на небо, сядить праворуч Отца, и знов прийде у хвале, судить живых и померлых, и яко владарству не будет конца. Веру Духа Святого, Пана и Животворцу, який з Отца і Сина походить, якому разом з Отцом і Сином належить поклонение и хвала, який промовляв праз пророков, веру в один святый католический апостольский костел, вызнаю один их рост для отпущения грехов, и чекаю воскрешения померлых и життя вечного в будущем свете. Аминь. Адораные надеи вечного життя, узнесем наши супольные молитвы до Бога, який прагне щастя усіх людей. Молимся за святый костел, как он обещал людям надею славления. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за тех, кто керует народами, как яны клопотились об соправдном спокое и сводил своих державах. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за молодь, яка удельничала у лекциях по религии, как яна використала махчимость лепш познать Христа. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за тих, хто знаходиться у залежності від різних шкодних звичок, щоб яни знайшли в собі і у своїм окруженні сили, потрібні для супротистояння древним впливам. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за детей, как анёлы-охотники оберегали их от усілякої небезпеки. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за нас, тут собраних, как мы распознали у Божьем Слове шлях до вырашения наших штуденных проблем. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за наших близких померлых, у особливий спосіб за святой пам'яті Кароліну, Рафаеля і Марію, щоб добрий Бог пробачив їм усі грехи і прийняв їх до вічної радості у небі. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Просим Тебе, Пане, выслухай наши просьбы и учини, как мы умели принять Твою допомогу и дяковать Тебе за все. Праз Христа, Пана нашего. Аминь. Номер 201. Нехай Пан Бог прийме ахвяру з рук Твоих на прославление и хвалу имя Своего, а так само на корысть нам и всему костелу святому. Пане наш Боже, Ты створив хлеб и вино, как яны подтримливали наше земное життя. Учени, как яны стали для нас сакраментом, які дає життя вічне, раз Христа, Пана нашого. Аминь. Пан з вами. И с Духом Твоим.
Panu serce. Узносим их до Пана. Падзякуем Пану Богу нашаму. Годно гэта і справядліва. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збавенна. Как мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку. Пане, святы Ojcze, всемагутны вечны Божа. Ад Цябе паходзіць усё, што ёсць на свеце, і па Тваім слове змяняюцца поры года. Ты стварыў чалавека на сваё падабенства і падпарадкаваў яму гэты дзівосны сусвет і ўсё, што яго напаўняе. Каб ад Твайго імя людзі панавалі над усім стварэннем і праслаўлялі Цябе ў Тваіх справах праз Хрыста нашага Пана. Таму з усімі анёламі мы Цябе праслаўляем, з радасцю ўсклікаючы. Святый, 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 Пан Бог всемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей, Хосанна на вышине, благословленный Той, кто приходит у имя Пана, Хосанна на вышине. Сапраўды, Божа, Ты святы і справядліва хваліць Цябе ўсё Тваё стварэнне. Бо праз Сына Твайго Пана нашага Езуса Христа, дзейснаю моцаю Духа Святога Ты ўсё ажыўляеш і асвячаеш, і няспынна збіраеш народ свой, каб ад усходу сонца і да захаду складаў імені Твайму чыстую ахвяру. Таму ў еднасці з усім касцёлам у першы дзень тыдня, калі Езус Христус уваскрос і спаслаў на апосталаў Духа Святога, праз Христа пакорна молім Цябе, Пане. Асвяці моцаю Духа Твайго гэтыя дары, якія мы прынеслі Табе на ахвяру, каб сталіся яны целам і крывёю Сына Твайго, нашага Пана Езуса Христа, які нам наказаў здзяйсняць гэтую таямніцу. Бо Ён у тую ноч, калі быў выдадзены, узяў хлеб і падзяку Табе складаючы благаславіў, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры ўзяў келіх і падзяку Табе складаючы благаславіў і падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Гэта вялікая таямніца веры. Обвещаем смерть Твою, Пане Езу, признаем Твое воскресение и чекаем Твоего прыцця ў хвале. Пане, успамінаючы зваўчую муку Твайго Сына, а таксама Яго цудоўнае ўваскрасенне ў небаўшэсце, і чакаючы Яго другога прыйсця, з падзякаю складаем Табе гэтую жывую і святую ахвяру. Узглянь, просім, на дар Твайго касцёла і прымі яго як ахвяру, якой Ты пажадаў быць уміласціўлены. Дазволь, каб мы, узмоцненыя целам і крывёю Твайго Сына, напоўненыя Духам Яго святым, сталі адным целам і адным Духам у Хрысце. Няхай Ён сам учыніць нас вечным дарам для Цябе, каб мы змаглі атрымаць спадчыну з выбраннікамі Тваімі, найперш з Найсвяцейшай Паннай Багародзіцай Марыяй,
со святым Юзефом и прочистым обранником, со святыми апостолами Твоими и славными мучениками и ущими святыми, праз заступництва яких мы сподяемся на Твою нястомную допомогу. Просим Тебе, Пanie, niechaj гэтая ахвяра нашего поjednania przyniesie всему światu супокой и избавление. Будь ласкавы умацовать у веры и любови Костел Твой, який пилигримуя на земли. Со слугой Твоим папам нашим Францишком, biskupom naszym Tadeuszem, z usimi biskupami, usim duchowieństwem i usim narodem Тобою откупленным. Будь милостивый до просьбы этой семьи, якая по Твоей воле стоит перед Тобою. О добрый Ojcze, ласкаво з'єднай з собою усіх розсеяних по світі дітей Твоїх. Пам'ятай про слугаў Твоїх, Каролину, Рафаэля, Марию, яких Ты покликав до себе з гэтага свету. Дозволь им, якія стали праз хрост подобными у смерти до Твоего Сына, так само удельничать у Его воскресении. Коли Христос увоскрасит телы померлых с праху земного, и наше смертное тело преподобнее до своего хвалебного тела. Наших померлых братов и сестер, и всех, кто у ласцы Твоей одышал с этого свету, милостиво прими у володарства Твое, где мы сподеемся быть. Каб разом з ими заўсёды радоваться Твоей хвале, коли вытраш усе слезы з наших очей. Бо убачивши Тебе, Боже наш, я таким, яким Ты есть, праз усе веки будем подобными до Тебе, и будем хвалить Тебе без конца. Праз Христа, Пана нашего, праз якого одорваєш сусвет усялякими добротами. Праз Христа, с Христом и у Христе, Тобе, Боже Ojcze Всемогутный, у едности Духа Святого, вся пошана и хвала, праз усе веки вечные. Амин. Праз сакрамент Хросту, все мы приняли у своє серце Божие святло. Як одна сім'я дітей Божих, молимся словами, яких нас навчив Єсус Христос. Отче наш, который есть в небе, святися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего, что темного, дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, яки мы отпускаем виноватым нашим, и не вводь нас в спокусу, але избав нас от злого. Просим Тебе, Пanie, zbaw nas od усяго злого. Дай ласкаво супокой у дни наши, да поможи нам у милосердности Твоей, как мы были завсёды вольны от греху и закованы от усялякого неспокою, чакали исполнения счастливой надеи и прийстя Збавцы нашего Иисуса Христа. Бо Твое владарство и моц и хвала навеки. Пане Иисус Христе, Ты сказал апостолам Твоим: «Супокой покидаю вам, супокой мой даю вам». Просим, не зважай на грехи наши, але на веру Костела Твоего, и будь ласкавый згодно с Твоей волей, одарить его супокоем и едностью, які живеш и владариш на веки вечные. Амин. Супокой Пана, нехай завсёды буде з вами. И с Духом Твоим. Передайте ближнему знак супокою. Спокойно. Ранку Божий, який береш на себе грехи світу, з
baranek Boży, boś той, kto bierze na siebie grachy światu. Благословленный я, покликанный я на вечеру ягонную. Аминь. Я не варты, как ты вошел до меня, але скажи только слово, и будет оздоровлена душа моя. Номер 4.
8. На честь Пана заспяваю, і Он мене наситив добром. На честь Пана заспяваю, насичає й Он мене добром. На честь Пана заспяваю, насичає й Он мене добром. Закон Пана досконалый умацовує душу, свідчення Пана верное, і оно дає мудрость простым. На честь Пана заспяваю, і Он мене наситив добром. На честь Пана заспяваю, насичає й Он мене добром. На честь Пана заспяваю, насичає й Он мене добром. Загады Пана справедливые, и радуюсь сердцем. Заказ Пана ясный просветляє очі. На честь Пана заспяваю, і Он мене наситив добром. На честь Пана заспяваю, насичає й Он мене добром. На честь Пана заспяваю, насичає й Он мене добром. Молимся. Милосердny Boże, Ty zezwalasz nam spożywać jeden chleb eucharystyczny i pić z одного kielicha. Prosimy Ciebie, da pomoży nam żyć tak, jak my zjednane u Chryście, z radością służyli sprawie zbawienia całego światu. Raz Chrysta, Pana naszego. Хвалений Ісус Христос. Щиро дякую Андрею Лисому, який з'являється нашим собратом, христосовцем і душпастером академічним при парафії Найсвятейшого серця Пана Ісуса в Щecinie за цілібрацію до Святої Мши. Докладnie дякуємо Пану Богу за твою послугу і служення нам сьогодні. Дякую так само всім вам, дорогі супольні молитви, за прибирання каплиці, за нагодування. Дякую за херство на будову нашого костюма. Нехай добре Бог вчора узнагородить кожне добро. На этом тижні в літургії відзначаємо у вівторок 11 лютого вспомин Найсвятейшей Панны Марии з Люрда. Это Международный день хворых, и в этой нагоде подчас Святої Мши, і раніці, і вечором можна буде хворим нашої парафії приступити до сакраменту намащення хворих. У п'ятницю 14 лютого свято Святого Кирила, мніха і метода біскупа опікуном Європи. У суботу 15 лютого, це день народження за біскупа Юрія Кособудського, пам'ятаємо його ексцеленцію наших молитв. Протягується коляда душпастерська наведення парафіянів. Я дуже щиро дякую
tym, kogo my mogli odwiedzać w minionym tygodniu. I jeszcze dalej będziemy dociągać te nawiedwanie. Dziękuję za te możliwości, jak razem być, poznawać i Pana Boga proslawiać u waszych ziemiach. Кожен авторок у каплиці о 19 годині відбувається набоженство про заступницю Святого Антонія Падуанська і імша Святая Спадкова, в всіх інтенціях записується у шитку до Святого Антонія з інтенціями, а в кожну середу запрошуємо набоженство до Святого Юзефа, особлива інтенція, позивається справа будови нашого костюла, наші доброчинці, передавці, що ми там довіряємо про заступництво Святого Юзефа. Всім юбілятам, іменинникам надходячого тижня складаємо найліпше пожадання, здоров'я, спокою в наших серцях, в сім'ях, шматліких Божих ласки. І сьогодні доброї неділі всім вам, Божий сонячний день, хай буде саме використаний коля, сім'ю, коля близьких, на хвалу Божу. Прийміть Боже. Pan z wami. И с Духом Твоим. Niechaj was błogosławляє Bóg Всемогутny, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie u spokoju Chrysta. Дякуем Пану Богу. Święty Michale Archaniole, Бережи нас у змаганні, будь нам обороною, супроть спокуси і пасток злого духа. Покорно просим, нехай його знищить Пан Бог, а ти, князю войска небесного, могутностью Божией, скинь у пекла шатана и інших злых духов, які нас Богу душу миють по світі. Amen. Najświętейsze serce Jezusa, Змилуйся над нами, jest zaganne serca Maryi. будь нашим порятунком, Święty Michale Archaniole, молися за нас. Благословленная ты между женщинами, и благословленный плод лона Твоего, Иисус. Святая Мария, Мать Божия, молись за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Аминь. Вось я, слуга Панская, нехай мне станется по водле Твоего слова. Витай, Мария, полная ласки, Пан с Тобою, благословленная ты между женщинами, и благословленный плод лона Твоего, Иисус. Святая Мария, Мать Божия, молись за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Аминь. А Слово сталося телом и поселилось между нами. Витай, Мария, полная ласки, Пан с Тобою, благословленная ты между женщинами, и благословленный плод лона Твоего, Иисус. Святая Мария, Мать Божия, молись за нас грешных,
цяпер і ў хвіліну смерці нашай. Амин. Вечны адпачынак дай ім, Пане, а святло вечнае няхай ім свеціць. Вечны адпачынак дай ім, Пане, а святло вечнае няхай ім свеціць. Вечны адпачынак дай ім, Пане, а святло вечнае няхай ім свеціць. Няхай адпачываюць у супакоі вечным. Амин. Отца и Сына и Духа Святого. Амин.